awan ni Children Hospital, awan dawai di Dr. Arvita. Di dawai tang sebenarnya ngala Armet ya langsung tu ba ini kita dawai jadi Dr. Arvita itu kita rekam ya di tang sebenarnya yang ada menu-menu di Papua penulis dawai ini Dr. Arvita ya sawan Hanya Children Hospital di Dr. Arvita IVF Dr. Arvita ikawan sisin sebenarnya Baneda ni ginu jing sya pentot ke jing Shina ya ke Surok Shillong Western Bypass kebelang ya ceprang ke jing pentre kameka. Na kaliang District Magistrate ke Ribhoi ula penjari da ke kendon an ka kendon basis pa andro pulai jongga BNSS hagi benta berang ya ke jing Shina ya ke Surok ha ke District Ribhoi. Na kaliang Abhilash Baranwal District Magistrate ke Ribhoi ula pentip bela penjari ke kendon namar ke jing yo jing ujor nagi bor jong ke NHIDCL PMU Melim. Halor ke jingmi kitra jangka jong ke Shnong Nong Kendong ha ke District Ribhoi kibala pentut ke jing Shina ya ke Surok Shillong Western Bypass. Ula pentip bro bawa la nak liang ke sorkar kelada bansiu lut ke baluk kesan kitra jaka na ke benta ke jing Shina ya ke Surok. Ndrai om la abantip nak ai gedau bagi kitra jaka kelami ban pentut ya ke jing Shina ya ke Surok. Kumta beneda nak nunggu ke jing thot ba ke jing penslam ke jing Shina ke Surok na ke liang District Magistrate ula penjari de ke kendon na ke benta ke jing bed jong kakam kaban pen mentoi pat upat ba balada don ki ba pen khen ke kendon ken ngat ha ke kendon an